avelin jan pha sun pha chule ni ko pha Krista zala ka so pite ho zo se hi chi nin nung lam to ki sam kai Bible to tep gui long ni din ham se na so jing kita lang na channel hi tunia hi chi video ve zo se mi wang pha hi we azi zo hi tabang phat pha hi koi ma zo se na mo zo lo ai a chai chan an ven video masa ana ve chanin tu khang hi nin nung lam a hi tai azi cho pakai jesun asai zui te ana sai pi nin nung lam ki het do na ding le ahong ki le phat het do na diu mel chi na tu tep ham se ho zo si agui lum gam tai ti het ta diu kata sanin tunia hi fellowship a hi lo le patin ta izin diu a hi lo i khul diu apoi mo dan ana seute mi tampin asai zuwe ho in ka kai jing nai Bible ka sim jing nai tauna ka mang jing nai ki khop khom na hom zaw hi jong len kho pui kalunga mong sele patin pat tei bu ka chang nai chule pathin ei om pi jing nai ki ki ho to asi hi na ho lo ni ki ka wala to patin ta ki ho ko mong lo tam le ka wa dan cha ki ni lo tam so teo pakai lam tu dia ki tu tam sa min so ki in sang ni na sang sang tu ta banga ho mun kai to ho patin bu sin na le hek kil na sa ta ana nei ki so te ho nan kai ko si ho la sa ki Mesaya ana nau jo amo ho ta san lan le het dan dan dia ana lap tu mo ho nam then anu he san ki sang som ni le si lang denomination no doctrine le ta san lan chom chi hi tunin jong ai mo ho kun chi ho adi pen ding le hoi pen ding ge adang ho adi le na them ni la ini ta san dan le ki su dan jong adi bang ai le pahin ki ho gel bang bangai nina nung lam ti hong ke le na hin to mong ding nam pathin le ka bua ki mo bangin ka gel le na gelu ake pangpun ka lam tha le na lam tho ake pangboy leisina kun wa na san bangin na gel ule na lam tha sangon ka gel le ka lam pi asang zoi ti ai saya bum som na lenga changge changko ai la chun ngai tuon so pi pakai ji sun ai ko tam ta ahin than to rom sa hi ati nei ti bung som ni la li chang som li na chong le pakai ai ti chan chu wana lengam ru lo ding wana kapa lung lam bola bo hi hi bung ski chang som ni ka na ai le tunia nang le kai ni pathin dei chu pi ham he mo mo nam chule ai ho lung lam nung suna pakai dei bonga chu hi ku na nam ai hon pakai i pathin no lung thim pom piu hi na pom piu chule ta kau pom pi wai ngai lut mo mo nam Bible pathin in asai chu thina kai lowa koi man pathin ne amu lo le hi ai le a chon si pom phoma pathin lengam ilu thei mong yu nam revelation bung som le kat chang som ne la sekina chule tina ma jong le thil apo po le ket ni ko bola chule zo pana lut lo hi la hi yang moi no hin le ka bo amin ke sun ho chen si bo chu lut ding hi ne ti pakai ji sun ai that do now hi kum sang ni lam wal tai ai hon jong gospel centenary jong nong ta we ai le ibola ni tina i chon se jing na la yam ichi chon se na ho hi hoya kon hong ki pan ham ichi chon se na ho ko ipiti thin thei diu ham pakai ji son gu thima gu cha banga mi hem cha pa ahong ding le thang punga hong na ding dan ai sei ti le ai hon kita san pau li het yen pau bo gu hona het yen de se lo bo chu gu thong lo ding dan ham tunia Krista ta in nina nung lam ti ipina ahin to ding le ahong ki tin dan to de sel bu ho het lo Krista ta ni het kan thei du ham ata li an hem he kan thei lo ki pakai ninga mi chin na o banga lam tu thei du ham pathin thu abui ron sa chu ei he lo ji wa kami ke mang pha an ka wi hasya bung di chang ko ki chu online fellowship hi lo le pathin tu a thop kom na he tin lo ri sai pathina kun tu te prophecy ki sel go ho zen class in o bung chum chuma kon hu za wa kai du ma go cha banga in chapa in dan putit chu alam tu ding dan ahin hado te aphat chom pi thei ve John kum bi chang som ni thuma imu bangun patin chu thuta le thaga wa I hodin chu patin dei hi tunia thuta I het lo wa inei lo le ei mo ho dei dan dana patin hau hi wa hin kum sang ni masanga haulam kai ho le farasi ho tabang mi John mi cho apui hoi tabang hi bi wa phat ki jan pat hi cho yu phat cho ni tai so bi ho asi chu am sin ang hen ding in phat ding iti diu ham iti diu ham lo iti iti diu ai ta kita bang pathin tu ta hol na man phat he to na ding na to na ding phat tum to lo ni na khop khom na hi ni la bung se hi ma khaya bat bung po ma khai so ni ding hi WhatsApp group voice call heading ahin English le ai pa wa so ma hi
tuta khulnom zo si le hamse na wa kon pati mi hu hing na chang nom zo si mo ya description le comment a link a kon i hin join thei o hi ke hon ke man cha dan ka hin sei hiu ni ki het tu hi o hi hin sei be nom cho hi le i channel hi ni din hamse na ho su jing ho le pathian thu hong ke da jing ding a hin achomi sa le subscribe din elo ipa in sungmi ingai lu cha cha ho zo ana share da na ai hon thil pa bol na status o ham story o ham ai lo le social media ho jong ina share thei o na nang pan la na zala khatin thadaw lama kal so ben anei hi ti sumel bikin pathinin ai mapui jing daw han had to fire off to save our butt. That's how fast the damn fire was moving. Dozer's working to extend the safety zone. It's a little warm right in here. This was in a matter of 10 minutes. Beneficial to go to the north side of the creek and burn on Plunkett Road, or just let this creek do its job. Yeah, I was looking at that last night. I couldn't get a good look at it because it was dark. I think, the best that we can get there, I'm good with either way. If we want to light the back fire in that creek or just let it do the thing, we can bump it down the hill. Copy, I want to buzz up there and look at it. Okay, copy, and then Мощный тайфун Гаэми добрался до Тайваня. Он обрушился на северо-восток острова, принеся с собой проливные дожди и вызвав опасный штормовой нагон. Скорость ветра превышала 200 км в час. Погибли 3 человека, более 200 пострадали. 8 тысяч человек эвакуировали из горных малонаселенных районов. Из-за сильных дождей там могут начаться оползни. Жители опасных зон также призывают не выходить на улицу и никуда не ездить.
Во многих городах закрылись школы и офисы, приостановлено движение поездов, отменены все внутренние и международные авиарейсы. В Гаосюне более 50 тысяч домохозяйств остались без электричества. В Тайбэе жизнь почти замерла. Я родом с Хоккайдо, поэтому никогда раньше не видел мощных тайфунов. Еще до приезда на Тайвань я знал, что приближается тайфун, но не ожидал, что окажусь в трудном положении и мне придется отменить все свои планы. Метеорологи говорят, что этот тайфун стал самым сильным на Тайване за последние 8 лет. А это Манила, столица Филиппин. Здесь люди только начинают приходить в себя после стихийного бедствия. Тайфун Гаэми принес в столичный регион и северные провинции проливные дожди и сильные наводнения. Этот двухэтажный дом в Маниле был полностью затоплен. Его жители потеряли почти все имущество. Говорят, что теперь им придется начинать с нуля. Дома ничего нет, все предметы первой необходимости исчезли или уничтожены. На Филиппинах в результате стихийного бедствия погибли 12 человек, более 600 тысяч были вынуждены покинуть дома. В столичном регионе, где проживает 13 миллионов человек, объявлено чрезвычайное положение. Школы и госучреждения временно закрыли, а также отменили некоторые авиарейсы. В Маниле сотни домов остались без электричества. На Филиппины ежегодно обрушивается около 20 тропических штормов, вызывающих наводнения и смертоносные оползни. Вот у нас как. Выехать не можем.
close your eyes. Okay, thanks, thank you. What about the Nodwell berm? The Nodwell going out to the Petrocam? Just wait for there. Alright, I'm on my way. Yeah, there's another water truck parked there, I think. There's Mom and Dad's house. I'm stepping away from the radio for about 5 minutes. Oh putain, la montagne elle est tombée. Regarde. Regarde Lucas. Voilà. Voilà, la carrière elle est descendue, je sais pas combien de mètres cubes de terre. La route nationale elle est barrée. Alors ça par exemple c'était plat. Là il y a un trou de 3 mètres. Là la terre elle est à la hauteur de l'arbre. L'arbre n'est pas tombé. Il manque la moitié des arbres, il n'y a plus rien. C'est mort. x3. Je suis au milieu de la nationale les gars. Ouais, toute Fred.